Počinju Dani vina, manifestacija posvećena ljubiteljima kvalitetnog vina i rakije. U Lapovu, mestu gde tradicija i gostoprimstvo žive kroz dobru kapljicu. Svi proizvođači vina i rakije pozvani su da učestvuju u takmičarskom delu manifestacije. Prijave su otvorene od 27. januara do 3. februara svakog dana od 7 do 14 časova u prostorijama Centra za kulturu Stefan Nemanja Lapovo. Sve što je potrebno jeste da donesete litar svog vina ili rakije i uplatite simboličnu kotizaciju od 500 dinara po uzorku. Takmičenje se odvija u sledećim kategorijama. Za rakiju, rakija od šljive, rakija od grožđa i ostale voćne rakije. Za vino, belo, roze i crveno vino. Vaši uzorci biće ocenjivani od strane stručnjaka, a najbolji proizvođači ponosno će poneti titulu šampiona manifestacije. Ovo je prilika da vaša vina i rakije budu prepoznate i nagrađene. Pridružite se manifestaciji koja slavi kvalitet, trud i tradiciju. Ne propustite priliku, prijavite se i budite deo jedne od najlepših manifestacija u našem kraju. Vidimo se na danima vina u Lapovu. Prijavite se već danas.